me about Sasmuan. Karalasan po pag po kukot ng dako po nung taga-Noka rin ko, sabihan ko po sa Sasmuan, de po balo. Sabihan ko mo po malapit niya po gwagwa ang pong lubaw. Pero yung Sasmuan po, maliban po kayong balude kayong Coral del Festival, ka nga po siya, ang po kareng seafoods. Yun po talagang pag maragol ko, paging Sasmuanenyo, ita pong galing mi po kayong musika. Pong Sasmuan, dakal po musikero ka rin, dakal po magkanta. Impong Sasmuan Music Ministry, bubuan de po den choir, keng pisamban, at per barangay po atin pong choir. So, rotation niya naman po. Dakal po talaga biyasang magkanta Sasmuan. Biyasa ka magkanta. Abe ko po kayong Sasmuan Music Ministry. Wow! Uy, karakal mo talent. At mag-clarinet ka no? Opo, clarinet po yung kinuha ko. Pero buri ko po talaga kanita trombone. Pero sabi na po babae ko po so dapat clarinet. So hopefully po pag may balik ko po kayong Banda 31, makapag-trombone na ako po. At, ba't basa ko mo naman kang ketang write-up tungkol keka. Athletic ka no? Opo, grade school ko pa mo po makyabe na ako pong sports, track and field, volleyball, mga Na kasi inyang isong malati ka, babae ka, tapos makiabe ka keng makanyan, timoyte, ren kaya kang preferences, trombone, makanyan, kay bat, makiabe ka keng basketball ka Opo, niya pong makanyan, high school. track and field, etc. Sasabihan na tomboyish ka. Opo. Tomboy po talaga yung house da ka na ako. Tomboy house na kaya ka kanita. Then pong kay, sasabihan din po yung tomboy as if bala mo po insulto ya, pero para po ka na ako aline man. Aliyah. Opo. Why not? Kasi po wala naman pong marok no maging kang tomboy, and i-clarify ko mo po na yung pong paging tomboy, kaya mo pong physical appearance ito. Nung pong mas masculine. Aliwaya po kasi yung tomboy kayong lesbian. Yung lesbian po, ita pong may kakaburi ka kayong kapara mong babae. Yung pong tomboy, pwede mo naman pong maging kang straight, heterosexual, pero tomboy po yung kang kay. Nung masculine ka po, physical appearance. If the pageant were a teacher, na ano yung abalo mo keng MNK sa pageant? May kiyabe na ako pong pageants before, pero yung MNK, aliwaya po talaga. Talaga pong makakapagalya po talaga. Dakal po sasabi na rin pong pageant girl, kabudla mo po lago. Pero yung pong sakit dadanasan mi pag makyabeng pageant, talaga pong masakit. Atin pong times na, yung natutunan ko po, dapat po palagi pong prepared at dapat po determined po talaga kayong burita ang gawan. Kasi po, po biro yung pa mag-prepare mi. Atin pong time na muli kami pong 10 p.m. Tapos po in call time 2 a.m. Gastusing makiabe pala keng kay? Opo. Beauty contest. Where do you get your funding for that? Sinopa na ko ng LGU, ng local government unit. Opo. Sinopa na kami po ng capital, may miyela pong subsidy. And aside from that, atin mo naman pong support from the LGU. Pero grateful ko rin po kareng team ko, kayong glam team ko, ilap rin po mismo may palwala naman pong sarili dang pera. Talaga. O pati itang pamag-ayos mo, itang kay, mamayad ko kareng kayabe yo. Retang, usually rin magkay kaya kayo ewari deng makeup artist sa LGBT mo naman. Opo. Opo, kayabe po kayong budget ito, pero kempong case ko, di takla mo po kasi po may laan-laan naman po kahitang budget ay ito para po kareng aliwa kung kailangan keng malan, keng gym po pag po mag-practice ko po mag-exercise. Ilang mo naman pong mag-provide from their salary po. Inantabayanan da kan talaga. Opo, binibida ako pong talaga. Binibida ka Pero inisip mo nga rin na sumambot ka. Opo. Talaga. May kiyabe na ako man po kasi po, isip ko po na atin ko po. Ating kang laban Opo. Kasi nung wapin, isong linaban, kayo mo naman pwedeng sabihan na lumaban ka for the sake na lumaban ka, di ba? So, kailangan ating kang feeling, ating kang strong desire. Kumbaga, kinlame mo Claim it, adang makanya So, kinlame mo yapin. Talagang begging.
Meging Kai ka, MNK, di ba? Mutyaning Kapampangan. Ating kayong kay ka rin, gewa ka rin, itang bala mo sinukwan, bala mo culturally, Munag sumalaw. wa itang kaya kayong theme, ne? Opo. So, bala mo itang something na akakit kung masanting keng MNK. Itang culturally oriented, di aliya mo kabod itang bala mo. Alang purpose sa klaseng pa, magpase-paseyo ka rin, pa magrampa-rampa ka rin. Ay, tapin po yung buri ko kang Sir Randy. Mm. Buri na po na every time na atin pong mutyaning Kapampangan, dapat po in touch pa rin po with Kapampangan culture. Mm. Wapin. At that is something I think ita talaga dapat ang maging role and function ng MNK. Keng kaya katamong probinsya, keng lalawigang Kapampangan. Apapansinan ko rin aliwang Kapampangan, lalo na rin Kayanakan, managalog lang, alang patugot, maski pa pareho lang Kapampangan. How do you feel about that? Para ka na ako po, ala naman pong Marok kanita. Pero mas masanting po nung balutaya pa mo rin po yung Kapampangan. Kasi po, nung etaya po gamitan, mawalaya pong pangakalot. Kensas mo siguro, halos Kapampangan la pa rin din tao. Ala pang bihira la siguro rin manyalitang Tagalog ka rin eh. Opo, Kapampangan na po halos. Talagang ika makipaglaban ka against violence against women. Bilang meto nga women's rights advocate, talagang ako, in commitment ko mo naman to end violence against women is so strong. At iting metong karetang advokasyan talagang iko kapilan man alele. Bakit ika keng edad mong yan? Ating kawaring personal na experience keng violence against women o ating kang witness na you will never ever forget? Opo, sexually assaulted ko po, emo po metong, pero dakal na po, ko po ayalala. And the youngest time na ayalala ko po, mga 6 years old ko pa mo po ata. Tas po, ko po share ito, maluwat, bala mo po, mga almost 10 years. Ko po share, kasi po, ko po balo nung makanano ko sabyan, o nung nano pong isipan da ring aliwang tao. So, bala mo po, ako mo pong dili, ana pong kadalumdum, ako mo pong dili. So, balo ko po nung makanano kasakit itang pagdalanan, danyapin po makanyan ko pong compassionate king pamag. Pero not long ago na, ngeni ko pa mo po mag-open up about this. Anyapin po, ko pa po makapag-advocate for it. Pero pag po atin ko pong kaluguran na same experiences, paksabihan ko la po na, sasabihan ko po na, balo ko po yung pagdalanan. Kasi po kana ako po, anya pong, atin ko nga kasabi na same kami pong experience. Bala mo po, naman po kayong grateful ko na experience na po ito. Pero bala mo po, feel ko na atin pong makakaintindi ka na ako. Oh yes, oh yes. Aliwa mo ikan dakal maging biktima. Pero yung pinaka-importante dili keni itang may kapag-recover ka at aturing mo yung sarili mo ngeni na as a survivor. Ita kasing panahon na itang stage yung you felt victimized and you felt alone o ita talaga yung pena ka masakit diling part. Masakit po kasi talagang sabyan ka rin aliwa kasi po antimo po kay ni Pili tsaka ka rin pong akakit ko babasa ko. Madalas po kasi sisisyan dala po ding babae. Victim blaming. Opo, kayong susulod da. Pero yung pong susulod ko kanita, t-shirt mo pong malwalas, ang po pong short, naman po, ang gaya po kay niyo. Pero so, po talaga kayong susulod. Alayang kabaluan, alayang kinalaman adapin ken Tagalog ing susulod. Ing ating problema itang perpetrator, itang mismong ginawang matsura, aliwa itang biktima. Kasi totoo ita kete Pilipinas at dakala lugar kete Kinyato. Ang awas na kanita victim blaming, di ba? In violence against women maliliari when men or other people na of other gender orientation, for example,
ah, gagawan da ita uling isipan da we are inferior beings o kaya we are bala mo properties of men, di ba? Na-objective. So, it's a good thing na you're now able to come out and say something about it. Ne? Kasi masanting halimbawa ita, kalupa na niya sinabi mo, niyang abalo mong ating kamo namang kayabe, Mexican kalub, at ditak-ditak overcome mo itang trauma. Kasi trauma ito di Opo. ba? Eh, Oo. Sadly po, bala mo po imposible na pong akalingwan me talaga. Atin pong times na magbalik. Susulong mo naman yung aman wandang inclusivity. Where are you coming from when you say that?